Mrengo wa 20 Mulungu Anamuambolera Isaka. Vikara wakala na nzalaka hiza iti hiyo. Mbali na irahu ya kwanza. Rio kala wakati Ibrahimu ariho kala moyo. Ba Isaka achenda Gerari kwa Abimeleki tawala wa Afilisiti. Bwana akimwambolera Isaka akiamba, "Ustaramuke kwenda Misiri bule. Ishika hiza yo iti ndiyo kwambira. Enderera kuishika hiza iti here mjeni na minda kala hamwenga nawe." Kiza ni kuhase. Mana inchi zizi, zosi ndakupawe na kijazi hicho. Na kutimiza koko hapa niriko mwapira baba Ibrahimu. Inda luhendia, lukololo kwako lukale na atuanji, here nyenyezi za Mulunguni. Na ni ape iti zizi zosi, kukirira na lukololo kwako, mataifa gosi duniani, ganda hasa. Ninda henda vivi, kwa kukala Ibrahimu waniti, na akitimiza vijo, rijo kalani na henza. Akigura amuri na malagizo, gangu na sheria zangu. Ba Isaka kishi Gerari. Mstari wafungahe. Atwa Gerari maroho muza zuliza mchewe. Isaka wamba ni nduguye. Kwa kukala waza kiamba. Nikiamba ni mchangu. Atwa Hamanda na Laga kwa utwa Rebeka. Kwa kukala ni muzo. Ariho kala aza kala kuko kwa muda mure. Abimeleki mtawala wa Filisiti. Akimona Isaka na muhahasa mchewe Rebeka. Bae Abimeleki akimha Isaka. Wakiamba. Ujeri wenye yuni mcheo. Kwa noni? Wamba ni ndugu huyo. Isaka kingwamba. Nikuwa kukala naona ninadima kulago kwa utua kwakwe. Abimeleki kingwamba. Uzafuhendaze we. Kala hambola mtu akalala na ye mcheo bila kuwaza. Kunga hungiza dambini. Baya Abimeleki akilagiza atue osa kiamba. Andiye muguta mtu huyu. Hedu mchewe ujeriwe nyanda lagwa. Isaka kila ya mimeraka hiza isi iyo mwaka huo. Na bwana akimuhasa. Akivuna maragana mwenga. Utajiri wa Isaka wenderera kuongezeka na akikala tajiri jomu. Akikala na ngonzi nyingi na ngombe nyingi na humikianji hata Filisiti makimwonera wivu. Vikara kwere kuna visima vilizochimbwa na humiki Ibrahimu baba ya Isaka wakati Ibrahimu achere moyo. Visima vivi jasi rero na kifusi na Afilisiti. Abimeleki akimwambira Isaka, "Mbola kahiza iti yehu maana una nguvu kuliko sisi." Ba Isaka akiuka kula haho. Achenda piga kambi detera Gerari na akiishi kuko. Akivisimba kaheri visima virisho kala jatimbwa wakati Ibrahimu baba yachere moyo. Visima vijo were jasiriro na Filisiti baada Ibrahimu kufa. Isaka akijiha here baba ya rijo kala na jiha. Ahumiki Isaka makitimba deteni. Makipata kisema cha zisorama gapeho. Arisa Gerari makinenezana na Arisa na Isaka makiamba. Maziga gani gehu. Baiki sima akichiha Eseki. Kwa kukala mashindana naye. Gonyama kisimba kisima kingine. Ela kicho nacho makinenezana nacho. Bayaki chiha 60. Akimbola kuko. Na achinda timba kisima kingine na kahanari nenezana naye kaheri. Baiki sima kicho akichiha Rehoboti. Mana waamba. Vivi bwana zafupa nafasi na asifunda. Ngezeka kahiza iti. Kula haho Isaka akimuka achenda Berisheba. Usiku huo bwana akimwambolera na akiamba, "Mimi ni Mulungu wa baba Ibrahimu. Usiogohe maana mimi ni hamwenga nawe. Ndakuhasana ni kihendacho kizazi hicho. Kikale kinji kwa utwa muhumiki wangu Ibrahimu." Bae Isaka kijenga kijeje cha kungombezera sadaka haho na akimvoya bwana. Akikota hemare na humikie makihatsimba kisima. Gonya Abimeleki akimbola Gerari hamwenga na Ahuzati. Muwadhiwe na Fikoli. Jemadariwe wa jeshi. Akimwendera Isaka. Isaka akiuza akiamba, "Nini mwere kamunenzi hata mkininga. Vinombona mnanituwa makiamba. Sisi fona lwazu kukala. Bwana were hamwenga nawe." Bae fukiaza, fukiamba kukala nifu apirane na fuike makubaliano nawe. Makubaliano kukala kundafu henda utuere sisa ambazo kafuku gutire. Ela fuku hali rato tote na fuki kuricha uchenda na dheri. Na vivi bwana za kuhasa. Bae Isaka kiusira sherehe na makira na makino. Kuneza chakwe na maza chamaiti makiapirana. Wonya Isaka kiaruhusu mende na machenda na dheri. Siku hiyo yenye ahumike Isaka makuza makimwambira Isaka kukala. Choki simamari chokala maza kitimba kizaboka mazi. Isaka kikipa zina kichiha Shiba. Kwa utu uo muzo uo ukifa Berisheba hata warero. Esaro fisha miaka 40 wa muhala Judith mwana wa Beri na Besemati mwana wa Eloni. Beri na Eloni na Hiti.
acha Esau mamuhende Isaka na Rebeka makale na huzuni. Ni hayo tu.